omukushaba kwekiro cy'abajurizi ari Uganda Matters Parish aho muri Murambara Reverend Father Didas Kasapuri bwana mukuru wa Uganda Matters Parish yahabimwe abyafayo bikiriziya AG kandi yahamya ku parish ya Uganda Matters yahise imyaka nkaga erikweterwa amazina g'abajurizi gushemerwa abo kuba igiparish keterwa abajuzi ba Uganda iko rwenda nkaga na mukaga Bishop Witwareri Jean Marie Oje babere Witwareri akakuna ngo imyaka 2 yahuireho abajuzi baje kurangirwa nk'abajuzi fete canonization mu Roma ebiko na kwezi kw'ikumi igiparish nayo ebagana mu Gisogo so igiparish yeterwa abajuzi ba Uganda ikabaneterwa Bishop Marie Fatuma mari imyaka 2 iri hasi ya Nyamutanga so yatogozwa nka parish ati yasimyaka nkaga umwaka ogu inzaguza abajuzi ba Uganda. Parish ya Uganda Matters netekateka kombeka ishizo erikwija kutandika kureta baramaji okugireba parish iriho mu Rembo katwine baharwe yatubagisharo baje parish yayo hatwine twesigarine kunuya icyo kenshi zasanga na hando hatubagaruko wabo ibyo kebera Uganda Matters Parish so parish inamane kandi no muhimbo kuko nabagambire tyotekateka kombeka kezi yapango itwitekateka next time abantu bakurenga kwimisha tu abakene bisagara 2 kandi parking za hasi nari ahigura mutwe aho bari abakushaga mukezi y'umuntu abazahiguraho n'abarambuzi so apart from kujya munekerezia yo kushabiramo iza ko yekerezia iyo burambuzi Boruchero cy'abajurizi Uganda Matters Parish nitambuza esigarra byo mujurizi Karol Rwanga Father Didas Kasapuri yaheriza bikiriza entanda y'obutumwa umutwe yono bukaturishi bwonka n'abakristaye n'izindi dini zona twatanisa abwo twanatiga abantu baruhanga sono ubwendo muhanda gubishira abantu gukora hamwe ibintu bikora hamwe Christmas na Easter carols zikora hamwe ikiriko reka twanatiga abantu baruhanga by the way cyo twita no kwenda kwebaganisa twayimanye nk'abantu baruhanga rukundo yaruhanga twanezirunda ati babana baruhanga so twatwatanse muri ngogwe usibye site baza kutunguka ne baje omuganda omukujaguza ekiro cy'abajurizi omparish ya Kinahi omudisitulikiti y'Ibanda abikiriza bashawa obutashana abisire abajurizi abajurizi abisirwe bakitwa okujemera ekiragiro cy'omugabe wa Buganda waberaho ombwirobo Kabaka Mwanga okushaboku kwakwamo abanyishengero kandi abehanangiriza bikiriza ahakireki bashaka mukorera abandi tubonetse twabonase eklezia neza kutendekana indomo ya gavumenti yo kutendekana abana n'abashoma amakagitu gatendekana umucyegezo cya Father ikiyaga yigisa yagira mbena kwata nko kwije tukore turi abajuzi batubereke cyo gukora ki atwena tubabashikiriye mu bikorwa byitu ntukizaha abo kwimsa abazurizi no kisarhange kitiyemo abana majinaba n'abaparise ya cyane hanu n'abaparise ya Nyabushije imaruhango muringo go mutano ahabwe birungi byatfire imusimire myaka iyi namaro mu nsomwa boko nasimya kanje ngaga na mwenda
ni musimiro bwebembezi ndi kansara wabakuzire ndigire kurahira. Our TV West ndi Senyomo Gideon na Timothy Mushabi. Kama tengero mugisha kama bene imwe bagamusobera abaho mugisha kandi abarinde batitwe na mwana na mutima kwera.